Ажызым Осло техника усталарыш, тада хайзем югерне мультфильмзене кадартрыш. Шубашкарда наукаба техника фестиваль иртрен. Она республикра и кемешхут ергелериш. Шамбаркос шахсембе Вероника Павлова, корреспондент Шиухрах Палаштаря. Наукаба техника фестиваль нищен ешлы буштарынчы. Пури билик шырытла. Аша мажачисембе бірле тірлі кызыклы эш пужа худшынчыш. Цислі хрень кундагашнига Молдаваган Осло техника сталама булдарчы. Шаклапты гурымах аржина чезіне илетре. Кунда 3D принтерба тірлі дете печатлеме булать. Чипачек кезем мультфильм югерме пластилинран тірлі кілетке дуреш. Егор Канатов ара Антон Чеховын каштанка галаведорых кіске фильм хадерлене. Фестивале ергелегене техника ба тада наукаба кызыкланы ганзен кулибин бірлежіве. Унда жамры көшчақсем хазем пулдарулықне адаландарашы. Фестивальде ажазенешізіне специалистсем хакларыш, узылы сүнізем бачыш. Шамбек уя видигерлі, ажазене научно-техническое творчество бірлештермелі, кадартмалла мінле роботсенес пуштармалла, мінле программируйтмалла візене, и любой шаржыва шамбек ажазем керлі. Ачазем хазен тұрушылы хибе пулдарулықне үтті конкурсрада гадалтреш. Робот вали түрлі обантабырдан илемлеші бұйшы сталареш. Паллах аша амыжы бұлышны бе. Ондай бір керадебе бірле Софьеба робот тумай келінік. Шулда ұқтыр шыбе кружока шүресе, халван ұмба бірле роботты вашын. Шак робота дуса малды вырын ешін ашын, тұры жапыр. Наукаба техника фестивалі тажы флешмобебе вішленчі. Конкурс шендерюшісіне сертификат парза тада была кучиниш сембе хавхаландарджиш. Чевашенгларым Вероника Павлова, Игорь Ульянов.